Nujye kuba ikaze kuri Rwanda Fitness Sport. Uyu munsi tugiye gukora cardio based workout. Turibuze gukora nyine ubw'ibihaha, umutima, amaraso atembere neza. Nishimiye gufatanya na bagenzi banjye rero barimo coach Just. Zed meze neza. And my friend right there. Tugiye rero kubereka imyitozo mushobora gukorera mu rugo ubundi mugakoresha neza ibihaha byanyu, igice cyose cy'umutima n'imiyoboro y'amaraso bikagenda neza. Niba muri tayari reka tubikore tujyane nta bunebwe, ubundi ndazi neza ko muraza kubiryoherwa. Let's go.
Yeah, thank you so much for working out with us. Mwakoze cyane Rwanda Fitness Sport. Byari byiza cyane gukora n'abagabo. Izere ko mwagiranye ibihe byiza natwe. Nahangaha rero mukomeze mukore subscribe, like and share, mugende mukore practice wanyu mu rugo. Iyi ni imyitozo umuntu ashobora gukora no mu rugo, nta kindi bisaba. Ndakubwira ngo ubuzima bwawe buri mu biganza byawe. Sport ni ikintu cyiza, mwiteho byibura inshuro 3 mu cyumweru. Cardio best workout, ubundi gihaha amaraso bitembere neza mu mubiri. Thank you, ciao. Next time, bye bye.